Hagajing la kai Serie A peringkat Sassuolo Persia ke Juventus. Aba pai syakana ke cingla kai ke Juventus kalau khur ganam job adin bagalala ban pelem ya ke Sassuolo dan Lailanot. Hagway par ke cingla kai Serie A peringkat Roma Persia ke Lecce. Hagana ke cingla kai ke Roma kalau khur ganam job adin bagalala ban pelem ya ke Lecce dan Arlanot. Hagajing la kai Perlok ha peringkat RB Salzburg Persia ke Bayarn Munich. Aba pai syakana ke cingla kai ke Bayarn Munich kalau khur ganam job adin bagalala ban pelem sok ya ke RB Salzburg hadu san lanon. Badha kana ke cingla kai player badang khatnya Snem ke Bayarn Munich ulenat skal ule yo ban tap adu Argol naga benta ke Bayarn Munich. Hagajing kai Premier League ha peringkat West Ham Persia ke Nottingham Forest. Hagana ke cingla kai ke Nottingham Forest kalau khur ganam job adin bagalala ban pelem salit ya ke West Ham da arla kawai. Badia ke gol penjob jo ke Not Forest layo ban tap haswa ban kot ke cingla kai. Kata ke menit ke baprab kundai leng ba ke penalti. Hagajing kai Africa Cup of Nation round 16 ha peringkat Algeria Persia ke DR Congo. Aba pai syakana ke cingla kai baru artli ken hon kia khai klemla bat pen khijar nadu bastang ka jingla kai hadu bakot ka khandai per minute badai haswa ban kot ka extra time ka balai per minute kata ka minute ka shis pa khat khandai ka Algeria ka liya ban thap ya gol ka baning kong hagan ka jingla kai baleng ba ka gol ka Algeria kalala bat lem ya ka DR Congo hagan ka jingla kai round 16 da shigul lanon. Agawai par kecing lekai ha peringkat Ivory Coast Persia ke Burkina Faso agar kecing lekai ke Ivory Coast kalau khur kanam job adin bagalala bat pelem suk ya ke Burkina Faso dan Lailanot baleng bang kecing job ke Ivory Coast kalau ban Rung sya ke quarter final.